Yes, katongere tubifurize kuguma kugubwa neza, guhirwa mu byo mukora byose, birumvikana n'amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Murabizi twibanda mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi nanone tukibanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu biba bikomeje kugenda birushaho kugenda biba agatereranzamba ka nyina wa nzamba. Muraza kunyemera rero dusimbukire mu bice bya hano muri teritwari by'umwihariko wa Uvira ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo birumvikana ni ku mupaka wa Katumba. Tubabwire yuko ibintu byamaze gukomera. Nyamuneka icyitwa abarundi bari kwisuka ku bwinshi, turaza kubikora umuso tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kurebera hamwe ibijyanye n'uwitwa General Neva, bivugwa yuko bari kumugira amajanja isa n'isaha uyu mugabo ashobora kwicwa. Turaza kuba tubikora umuso tubiva imuzi n'imuzingwa. Turaza gusibukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tubapredatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Muraza kunyibira turebere hamwe mu makuru akomeje kugenda aturuka muri CNDD FDD, ibintu byakomeye. Turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi n'imuzingo, cyitwa ubwicanyi bw'indengakamere bukomeje kugenda bufata indi ntera. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye harebana n'umutekano, politiki na diplomasi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Ibintu byakomeye, turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemerera turebere hamwe amwe mu makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari bombe mu kanya gato gashize imaze guterwa muri akise ya Sake. Turaza kuba tubikomoso tubiva imuzi n'imuzingo n'andi makuru menshi agiye atandukanye tugiye kuba twinjiramo mu buryo bwihuse cyane. Bimeze bite turaza kubyinjiramo, ariko kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu biri kubera mu misozi miremire y'Iminembwe ari ibintu bikomeye cyane, kugeza amaginganya. Amakuru turimo turagenda twakira ari uko twirwaniye amaze gufata ingamba nshya, tugiye no kuramburira hamwe tukababwira uko bimeze, mu gihe kandi Moise Katumbi we akomeje gutangaza amagambo akomeye nyamuneka ashobora guhungabanya ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ese ayo magambo ni ayahe? Bimeze bite? Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka mu mirwano mu bice bigiye bitandukanye byaba muri teritwari ya Rubero. Turaza kuba tubabwira amakuru menshi akomeye cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Turaza kunyarukira by'umwihariko hano muri teritwari ya Rucuru tubapudetinge, tubabwira uko situwasiyo ihagaze n'ibindi bice byose. Nyamuneka nizere yuko muri tayari ibintu tugiye kubyinjiranamo mu buryo bwihuse cyane, ariko kandi nibiza no kudukundira tuzi no kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi tubapudetinge, tubabwire uko situwasiyo ihagaze i Burundi. Tudatinze rero munyemerere duhite twinjira mu makuru yacu mu buryo burambuye. Nshuti bakunze Bibigwi TV, duhere mu bice bya za Rusheberi, ni hano muri teritwari ya Masisi. Ku isa 9 z'ijoro nibwo ibitero biremereye cyane byagabwe kuri defense za M23, ariko ibitero biremereye cyane biza gusiga n'ubundi igisirikare cya M23 kigerageje gukora buri kimwe cyose kugira ngo kirinde abasivile nk'ibisanzwe. Ni ibitero rero byari bifite imbaraga ku rwego rwo hejuru, kuko ku isa 9 nibwo byatangiye, ariko ku isa 10 byabangirijwe no gukoresha imbunda nini, ndetse kandi nyuma yaho gato biza kurangira n'ubundi hakomeje kugenda hakoreshwa zimwe mu mbunda ntoya. Gusa mu kanya gato gashize nibwo tumaze kwakira ripoti yaho igaragaza yuko byibura ibitero byasubijwe inyuma igisirikare cya M23, ariko kandi muri uko gusubizwa inyuma biza kurangira abasirikare bagera kuri 6 b'abazalendo bahasize ubuzima, ndetse kandi uretse kuba bagera kuri 6 bahasize ubuzima, bafashe ibikoresho birimo imbunda z'amoko agiye atandukanye zitwa za AK47, za machine gun, ndetse n'izindi mbunda z'amoko agiye atandukanye. Ibyo byose byabashijwe kugenda bihafatirwa mu buryo bwagaragariye buri wese. Nibiza kudukundira mutwandikire mu gikari tubahe amafoto biba byakorewe hano. Gusa icyo nababwira cyo nyamuneka urugamba rwo rukomeje kugenda rufata indi ntera. Ubu tuvugana rero bamwe mu basivile bari bakuyemo
akabo karenge batangiye kugenda by'umwihariko bagaruka mu bice n'ubundi bari bavuyemo, dore yuko rwose nyamuneka igisirikare cya M23 cyakoze buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibintu kize kubishyira ku murongo. Aha ntabwo turi buhatinde rero, nyemera twinjire no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Kibumba ni hano muri Nyiragongo, umunsi w'ejo nibwo amakuru yabagezeho y'indege zitagira abapilote zarashe kuri defense za M23 ndetse no mu bice bituwe n'abasivile. Gato cyane mbanze nkubwire resulta yamaze kuba ituruka hano muri Nyiragongo, by'umwihariko ku bijyanye n'urugamba rwo ku munsi w'ejo rwa drone. Ni urugamba rero rwaje kuba urugamba rukomeye, ariko kandi M23 izi drone ikaza kuzisubiza inyuma mu buryo bwihuse cyane. Muri uku kuzisubiza inyuma rero, amakuru yabaje kuba atugeraho nuko zagije inzu y'umuturage ndetse kandi zikaza no kuraswa zigasubira inyuma. Nta defense n'imwe M23 zari zarasa uretse kwangiza ibikorwa remezo hano muri teritwari ya Nyiragongo. Ubu tuvugana rero M23 byatumye ifata ingamba nshya, by'umwihariko hano muri teritwari ya Nyiragongo, aho yongeye kumena abasirikare benshi. Abasirikare rero bakaba ari abasirikare bashobora kuza gukomeza kwifashishwa mu bijyanye no gukavaringa ibitero by'indege bikomeje kugenda biba, by'umwihariko muri no misozi yo muri Nyiragongo, ndetse no guhangana na FDLR ndetse n'abazalendo hano muri za Virunga bagira gute batanga amakuru. Ibyo rero byamaze kuba bikorwa mu kanya gato gashize, nibwo bamaze kuhagera. Abangaba baje bafite imbunda zirimo izirasa kure ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, ubona ko nyamuneka biteguye urugamba muri rusange. Si ibyo gusa kandi nyamuneka rero, nyemera nkubwire yuko usibye kuba urugamba rukomeje kugenda rufata indi ntera, ibintu byamaze kuba ibindi bindi ndetse byamaze kuba ibicika. Nyamuneka tuve hano twirukire Rubaya Centre, aha ni muri Masisi, naho ibintu bikomeje gukomera nyamuneka, kuko mu kanya gato gashize M23 imaze gusubiza inyuma igitero cy'abazalendo. Ni igitero rero cyari kigamije kuza gukora buri kimwe cyose gishoboka kikigarurira centre ya Rubaya. Icyo gitero rero kimaze gusubizwa inyuma mu buryo navuga ko budasanzwe, kandi kugeza magingo ya report ya risasi na magero rwose ndimo ndakira nuko ibi bitero byamaze kuba rwose nyamuneka bimenywa mbere yuko biba. Ibyo rero bikaba ari nabyo bikomeje gutuma igisirikare cya M23 ibitero kibusubiza inyuma mu buryo bugaragara. Hari abantu benshi rero bakomeje kugenda bavuga bagaragaza ko Rubaya yamaze kuba bari kukusukuri, uko siko bimeze. Rubaya rwose ku bantu bari kugenda mwumva ibinyoma, munyemere mbabwire yuko ikiri mu maboko n'ubundi ya M23. Ibyo rero bari kubabwira siko bimeze habe na mba. Birumvikana yuko nyamuneka rero ibintu byo birakaze, urugamba rukomeje gufata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye. Imirwano ikomeje guca ibintu, munyemerere tuve hano, by'umwihariko Rubaya. Icyo mugomba kumenya nuko ibitero birimo biragenda byataka hano, birimo biragenda binasubizwa inyuma mu buryo bwihuse cyane, kugira ngo bitaza kugira ingaruka by'umwihariko ku gisirikare cya M23 ndetse n'abasivile. Dusimbukire ahitwa Karamabe, cyitwa Wazalendo zongeye kugira gutya zisubiranamo bikomeye n'igisirikare cya FARDC. Amakuru arimo agenda ngeraho rwose agaragaza yuko nyamuneka ibintu byamaze kuba ibindi bindi, urugamba rukomeje kuba gufata indi ntera, kuko Wazalendo ntibari kumvikana na FARDC ku bijyanye n'ubusahuzi ndetse n'ubucakura bukomeje kuba mu bice bigiye bitandukanye by'umujyi wa Uvira. Ari nacyo kintu kirimo kiratuma higaragaza gusubiranamo hagati ku mpande zombi. Ibi byose ni ingaruka zikomeye nyamuneka zikomeje kugenda zituruka mu cyitwa Wazalendo. FARDC ati twe ntabwo dushaka kuza gusahura abaturage, ariko ibyo byose biri gukorwa n'abazalendo kandi aribo dufatanyije ibikorwa bidasanzwe byo kurinda uyu mujyi wa Uvira. Ibyo abaturage baraza kubifata bate? Bikaba ari nabyo bintu rero biri gutuma kugeza magingo aya habaho gusubiranamo gukomeye, by'umwihariko hagati ku mpande zombi. Uko gusubiranamo navuga ko kwamaze no kuba gufata indi ntera, kuko abasirikare bagera kuri 3 ba FARDC muri ijoro ryashize mu rugamba rwabaye Karamabenge bahasize ubuzima, mu gihe abagera by'umwihariko kuri 2 ku ruhande rwa Wazalendo nabo bamaze kuba bahasiga ubuzima, kuko bagize gutya bakahatakariza
umusirikare umwe kugeza magingo rero nta numwe bakomerekeje ariko umwe yamaze kuba asiga ubuzima. Ibi rero bigaragaza ko urugamba rwo muri teritwari ya Masisi rukomeye kandi rukomeje kugenda rufata indi ntera, ariko si byo honyine byabereye kuko na Mushaki naho ni muri teritwari ya Masisi. Wazalendo yongeye kugira gutya ihatera bombe, ni bombe yahaguye ku isaha y'isa 9 z'urukerera. Iyi bombe rero yaje gusiga igisirikare cya 23 by'umwihariko kigobotse hano hantu, ariko gisanga abaturage bagera kuri 3 bamaze guhitanwa n'iyi bombe, ndetse ni bombe yamaze kuba inasenya inzu y'umuturage hano muri aka gace. Ibi rero bikaba bigaragaza yuko muri teritwari ya Masisi igisirikare cya 23 kigomba kuza kwitonda kugira ngo kitaza kugumya guhura n'ibitero bya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo muri rusange. Ibintu rero bigaragaza neza yuko urugamba rwamaze gufata indi ntera, nyamuneka ibintu byamaze kuba ibindi mu bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi. Ibyo kandi birimo biratuma ubutuvugana na 23 ikora deployment zikomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye bya hano muri teritwari ya Masisi, kuko mu kanya gato gashize bari bamaze kumena abasirikari sake bagera kuri 30, ariko kandi barimo batuhereza n'undi musada mu bice bya hano rwose muri za Mushaki kugira ngo baze kugoma guhangana n'ibitero ndetse n'ahitwa za Kiriba muri rusange. Ibyo rero ni nibyo bintu bikomeje kugenda bituma abaturage bari hariya bavuga bati urugamba ntabwo rwaba rugiye kongera gukomera muri ibi bice byo muri teritwari ya Masisi. Yes, ntabwo rero ari muri teritwari ya Masisi gusa, nyemera nkubwire yuko ahitwa 4 region militaire ni mu mujyi wa Goma, naho hamaze koherezwa abasirikare mu kanya rwose bagera ku 150. Aba basirikare rero bakaba bagiye mu gikorwa kidasanzwe cyo kuza guhangana n'amabandi cyangwa se izitwa Karanti Volere zatangiye ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Goma. Muri iri joro ryakeye rero hakaba habayeho gusahura urugo hariya rwose hafi za 4 region militaire ndetse na hano kuri katedrali y'abakatolika. Ibi rero bikaba byatumye igisirikare cya 23 cyongera kuba maso bice bigiye bitandukanye kugira ngo baze kugoma guhangana n'ibi bitero. Kisangani kandi ku kibuga cy'indege nyamuneka hamaze koherezwa special force kabuhariwe, bamwe muri Hibu special force ngo bize ikijyanye n'ikoranabuhanga. Abangaba rero nta kindi kintu kibajyanye, bagiye mu bikorwa bidasanzwe byo guhangana n'ibitero byo mu kirere by'umwihariko bikomeze kugenda bihagaragara ndetse binamaze iminsi byataka bikomeye ibice birimo igisirikare cya 23. Abangaba rero icyo kintu bagiye gukora, bagiye gutangira guhangana n'ibi bitero, bagiye gukora buri kimwe cyose kugira ngo barebe yuko ibitero bishobora kuza gusubizwa inyuma mu buryo bwihuse, mu gihe bishobora kuza gukomeza kubaho, kuko murabizi yuko ibikoresho by'ikoranabuhanga by'umwihariko hariya za Kisangani ku kibuga cy'indege cya Bangkok birimo radari byangijwe ndetse na drone nyuma y'indege za 23 zimaze iminsi ziharasa bikomeye. Ubwo rero rwose byamaje kuba ngombwa yuko uwitwa Kisekedi ashaka ubundi buryo bwo gukoresha kugira ngo ibitero aze kugira gute aze guhangana nabyo. Ni nacyo kintu gitumye mu kanya gato gashize by'umwihariko agira gutya akaba yohereje ingabo zigomba kuza gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo zihangane n'ibi bitero. Special force rero zigira ku 170. Abenshi makuru dufite nuko bize mu bihugu birimo Bufaransa, nuko bize mu bihugu birimo Ububirigi. Abangaba bagiye guhangana n'ibitero byo mu kirere by'igisirikare cya 23 ndetse n'ibitero byo ku butaka bishobora kuza kugumya kwataka ikibuga cy'indege cya Bangkok, kuko byamaze kuba bigaragara yuko nta gahenge kari bubeho mu gihe iki kibuga cy'indege nacyo gikomeje gukoreshwa mu iraswa ry'ibice bigiye bitandukanye birimo ingabo za 23. Ibintu bikaba bikomeje kuba bibi cyane. Ntago ahandi buhatinde naho sindi buhavuga byinshi kuko ndi kugenda nkubita mbangura. Nyamuneka nyemera nkubwire yuko nubwo Kisangani bimeze bitya, hari nubwo babukomeye yuko ashobora kuza kuba atake yo ku butaka. Icyo nacyo mukimenye kuko hari abasirikare barayi bagaragaye mu mujyi wa Kisangani kugeza maginga bagihigwa n'ingabo za FARDC kandi batari mu bikorwa n'ubundi byo kurwanira FARDC ku ruhande rwabo, kandi ingabo bagaragaye n'ubundi nk'abasirikare ba 23 babonwe n'abaturage. Rero ibi byanatumye kugeza maginga ya barimo barakora buri kimwe cyose gikomeye
gikaze kugira ngo abasirikare babahige, ndetse patrouille hano mu mujyi wa Kisangani zamaze gufata indi ntera kugira ngo hataza kugumya kubaho atake by'umwihariko muri ibice byano n'ikibuga cy'indege, hataza kuguma kubaho rwose ama atake adasobanutse. Ubwo rero umujyi wa Kisangani nyamuneka icyo nababwira mumenye ko tuvugana FARDC yamaze gushyiraho ingamba z'ubwirinzi nshyashya, ndetse kandi ikaba yamaze kuba igira gutya ihohereza special force kabuhariwe by'umwihariko zigomba guhangana na FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bazo. Tudatse rero ntago ahandi buhatinde twimanukire mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Powezero mu Minembwe rwose FARDC yongeye gukozanyaho bikomeye na M23 hano kuri Powezero. Ni imirwano yatangiye isaha by'umwihariko y'isa 9. ni imirwano navuga yuko inakaze cyane, imirwano rwose navuga yuko ikomeje kugenda nyamuneka igaragaramo icyo bita ibikoresho biremereye, imbaraga hagati ku mpande zombi. Ni imirwano rero igisirikare cya FARDC gikomeje gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo kize by'umwihariko kwimura ibintu biri hano hafi by'igisirikare cya M23 ndetse n'amadubu, ariko kugeza magingo ya biracyagoranye. Mu kanya gato gashize nibwo imirwano yari yatangiye gufata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye, nibwo imirwano yari yatangiye rwose kumvikanamo bimwe mu bikoresho birasakure, ariko uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere ni nako igisirikare cya M23 ndetse n'amadubu kiri kugerageza kurushaho guhangana ku rwego ruri hejuru. Ariko hano hari inkuru idasanzwe. Umuvandimwe mu kanya gato amaze kumbwira ati intera iri hagati ya Kisangani ndetse na Kinshasa ni kilometero 1220. Rero dukuyemo kilometero 1225 zo mu kirere ni strategy hano uburyo nyine M23 mu minsi ishize yarashe Kisangani. Ndabona ari byo bintu hano rwose barimo baragenda banyohereza, ariko banambwira bati abasirikare bagera kuri 36 bavuye i Burayi. Bavuye i Burayi bose baje kuraswa mu rugamba rudasanzwe, by'umwihariko baje kurasirwa hano rwose nyamuneka muri za Kisangani. Abasirikare bagera kuri 36, ubwo ni update zirimo ziragenda zingiraho. Ndi kubona rwose hano bari kunyerekana drone zatwitswe zitagira ingano hano za Kisangani, ndetse ndi kubona bari kunyerekana ubwo munyihanganire rwose kuri Powezero turaje twinjire n'ubundi dukomeze n'amakuru, ariko ibintu zi update mbanze nzibagezeho. Ndi kubona rwose bari kumbwira bati harashwe drone zitagira ingano, ndetse kandi hangishwe byinshi birimo amaradari. Iki gikorwa ndabona kidasanzwe kuko hano bari kuma amafoto y'ibintu byinshi byangiye byangirikira ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ndi kubona rwose ntabwo byoroshye. Yes, ni ukuvuga ngo rero ibintu byakaze nyamuneka byamaze gufata indi ntera mu buryo navuga ko budasanzwe mu bice bigiye bitandukanye. Nk'ubu tuvugana nyemera nkubwire yuko Powezero mu Minembwe naho ibintu bitoroshye habe namba. Ibintu ntabwo byoroshye habe namba kuko Powezero mu Minembwe FARDC yongeye gukozanyaho na M23, ndetse muri uku gukozanyaho mu Nyemirembe abwire yuko nyamuneka ibintu byamaze kwa bihindura isura, kuko ibikoresho byinshi byo ku ruhande rwa FARDC byahatakariye, kuko abarundi baje gucika intege barirukanka bakizwa n'amaguru. Abarundi benshi rwose baje kuyabangira ingata. Ndabona naho imirwano igikomeje, imirwano iracyakomeje, ariko isaha ku isaha ishobora kuza guhagarara, kuko impande zombi zamaze kugaragaza yuko nyamuneka zamaze gucika intege, kuko uko amasasu yavugaga mu masaha ari imbere ntabwo ariko akiri kuvuga. Amatembe muri Rubero rero naho M23 imaze gufata imbunda nyinshi, namura z'intwaro za FARDC zari zarahishwe, zari zarabitswe, zimaze gufatirwa hano Matembe rwose muri Rubero. Ndetse amakuru ndimo ndagenda nakira nuko isaha ku isaha gisirikare cya M23
gishobora kuza gukora amasuku akomeye cyane muri ibi bice, kuko byamaze kugaragara yuko FARDC n'abafatanyabikorwa babo nta gahunda n'imwe bafite yo guhagarara, barimo barakora buri kimwe cyose kugira ngo baze guhangana n'ibitero bya M23. Ibi byose biri kugenda bigaragaza yuko rero ibintu byamaze kuba bihindura isura mu buryo navuga ko udasanzwe hano mu bice byo muri teritwari ya Rubero, naho ibintu ntabwo byoroshye habe namba. Yes, ngaho nguko rero ibintu bikomeje gukara ndetse kandi bikomeje kugenda bifata indi ntera mu bice bigiye bitandukanye, ariko kandi nanone munyemerere mbaye update no irimo iraturuka muri teritwari ya Rucuro. Ni abasirikare ba M23 hano za Bambo bamaze kuhagera, nabo aba babaje mu bikorwa bidasanzwe byo guhangana na FDLR.